Sabuni chae sita mriangoni wa chenda vikara siku ya kutimizira amri na malagizo ga mtawali were ni tarehe 13 mwezi wa 12 wa Kiyahudi, yani mwezi wa Andari. Siku hiyo mahadui Ayahudi mere mana thama ya kuwashinda Ayahudi ela kavikalire vizho bule, maana Ayahudi mapata ushindi ubomu zulu za mahadui ao. Kashi za majimbo gosi ga mtawali Ahasuero Ayahudi magwirana hamwenga kaiza mizi yao magipigana na osi mariokala madzapanga kuwahenda mai. Kahana mtu hata mumwenga ariedima kuwashinda, maana atu osi mere manatitema bakwagoha Ayahudi. Maluwali abomu amajimbo na vilongozi angine osi maaviza Ayahudi bautu wa umagoha Mordekai, maana Mordekai were ni mbomu kaiza nyumba ya mtawali na ngumaye yere izaenera kaiza majimbo gosi, kwani iye were anaendelera kukala na nguvu kwenda baye Ayahudi malaga mahadui ao bamushu na makiangamiza here marisho henza enyi kaiza womuzi mubomu wa Susa kuriko kala na nyumba ya mtawali. Ayahudi malaga alume magana matano kiza makialaga Parshatadan, Dalifoni, Asipathi, Parata, Adalia, Paritata, Paridmashita, Arisai, Aridai na Vaizata. Ana 10 akilume Ahamani wa Hametata mutesi wa Ayahudi malaga ela kama halire mali zao. Siku hiyo isabu ya atu mariokala mazalagba mosusa iriho mufikira mutawali ko nyumbani kwakwe, mtawali wa mwamba Malkia sita kala hano Susa tu kiza Ayahudi mazalaga alume magana matano hamwenga na ana 10 Ahamani seze ko majimbo mangine haya vinoni utuwani umalao kaheri nena nawe ndahenderwa. Esita kiamba kala ni vidzo kwako uwe mtawali navo ya machero Ayahudi mario haha Susa mahende zajo yo amuri ya rero iambajo kiza yo miri ya ana 10 Ahamani igojwe zulu ya mihi ya kunyongera atu kona mtawali akimboza amuri kukala vikale vizho ndo vikitangazwa ko Susa na miri ya ana 10 Ahamani igojwa zulu za mihi ya kunyongera atu kujonajo Ayahudi asusa makigwirana hamwenga hata yo siku ya 18 ya mwezi wa Adari makilaga alume magana mahahu ela vitu jao kama vigutire bule. Ayahudi angine mariokala kaiza majimbo ga mtawali magwirana hamwenga kuhehera maroho gao na makipata kuoya kulakwa mahadui ao mapigana na mahadui ao na makilaga atu 15,000 ela vitu jao kama vigutire bule. Vivi jose jakala tarehe 13 mwezi wa Adari kunazacha tarehe 14 makioya na makihendya siku ya kusherehekea na kufurahia. Ayahudi asusa magwirana hamwenga makizihera tarehe 13 na 18 za mwezi wa Adari makioya tarehe 15 bai makihendya yo tarehe 15 ikale siku ya kusherehekea na kufurahia.
ndosa Ayahudi matoao mashambani manaihendia tarehe 14 ya mwezi wa Adari ikale siku ya kuoya kusherehekea kufurahia na kunosana. Bahayi Mordekai akihala maneno gaga gosi akigaora gonya akiora barua ba Ayahudi yose mariokala kure na mariokala hehi kaiza majimbo gosi ga mtawali Ahasuero waorera akiambira kukala makumbukire siku ya 14 na ya 15 ya mwezi wa Adari kila mwaka. Siku zizi mandazikumbukira here siku ambazo Ayahudi mapata kuoya mateso ga maadui ao, maana kahiza mwezi huo Mulungu wagaluza kushononeka kwao kukikala fahiro, na siku ya kiriro akigaluza sikukuu. Siku zizi mandazikumbukira here siku za kusherehekea kufurahia kunosana na kwa pavitu akia. Bayi Ayahudi makikubali kuenderera here marisho kala maanza here arishoandikira Mordekai, maana Hamani wa Hamedata Mwagagi ye mtesi wa Ayahudi ose were matsila kuangamiza wapiga kura ili atese na angamize, ela yo mipango mii ariokala azipangira Ayahudi iriho mufikira mtawali ye mtawali akimboza amuri na yo njama mbimbii ikimuyira mwenye iye na anaye wakinyongwa zulu za muhi. Ndosa siku zizo makiziha Purimu kulapa zinapuri yani kura bayi kulingana na jo zirijo nena zo barua na kulingana na jo marijo ona makiakalira o Ayahudi matosa na kukubali kukala ao enye na ana ao na atu mandiongira dini yao makumbukire zo siku mbiri kila mwaka bila kukosa, nao mere manda zikumbukira kulingana na malagizo garigondikwa na wakati urueikwa. Kiza Ayahudi matosa kukala siku zizi za Purimu zindakumbukirwa ni vijazi josi mbari zosi majimbo gosi na midzi yose Ayahudi na vijazi jao josi kamandari chaku zikumbukira siku zosi. Malkia Esita mwana Abihaili na ye Muyahudi aliyeitwa Mordekai mandika kukukokotera zulu za yo barua ya hiri ya Purimu wawadimi wosi mariokala nao barua za kuavoyera dheri na ishima zahirikwa kwa Ayahudi osi mariokala kahi za majimbo gosi gana na 200 na mifungahi na mutawali Ahasuero. Barua zizi za kokotera Ayahudi kukala mazikumbukire siku za Purimu here marijo kubali kuzikumbukira ao hamwenga na vijazi jao. Kiza za kokotera kukala mazikumbukire siku zizi kahi za siku zilizoikwa kulingana na malagizo na kufunga na kumuririra Mulungu here arijo pasisha Mordekai Muyahudi na Malkia Esita. Bayi Esita wamboza amuri ya kugangiza nguvu mautuga siku za Purimu na kiza gakindikwa kaiza kitabu cha kukumbukiza.